Idon kejing ya trelang berkui department. Oi kumna ka soil, kumna ka water resource. Tiam de tengah PHE pi kuma ngi le menta nak PHE ngi long directly namta ka distribution ya ka dikeng water resource ta. Te hendrai ya ka badai kini ki water resource berkui ngi le lang kui department. Tingin nang ya persang ngi kren kata ban. Kemarin Karuhil siwen ganol project kelas dang kelas start ya ban pembahai catchment area ya yu hendrai haga ani kasih janti ajong ngi mi haganu ke jaka balas sedang pembahaya gini. Dengan kerja kita tu. Nabenta kan ni, nabenta kan ni rejuvenation. Ngalai mentai kanal, patip kalayan pajak yang resisten ngalai long meeting. Kanal nak benta ke tura, pada kan umiau nak benta ke selong water supply scheme. Nei, dia kan ni kejual ngomong mana, yang wat kita lat kelenti naman ngelak kata ke STP ngomong mana ke tu ke soalang. Nalek kata ke project report menta, nak long success ke tu same proposal I'll do for jual. That's why now it is the responsibility of my officer ngalong ipin ne kemin ke ba sewage ne ke ya direct sugo ke tu ngi kwa bantri dia ta ka daw long success ke kum so lang ke mi le menta ke dang ya 31st of May yen ai ke iki ke report kum no ngin le ma tha to members ka tri dai SDO jong ngi ko selo long success ke to ngarong ang pi ngade hajwai long responsible ye ke ne ke quality dai long success ko to ngana omeneu mas nyalo don ke scheme na ka urban affairs ni persang bani ni maka ka menye ka disposal ka balong ha po ka ne so jong riwar mentu ka ne ka mentong area maka to ke sewage kala bandai ya direct ka water body nai telah ngilak menteri di to ka ne ka ying ngilak mentah po soalang mau lai long success ko to but the same thing I'll bring to Juai also so that we can improve the quality. I have seen kan ka turbidity ka high kata kadam day tang ini go umar ro kan persang bat kini isang balang bon bat kini NGO ngini Israel lang kamu ang menne ka hagajing waju pi ang bala ayo nei ko la ay blay la kamariang kala hendai menta ka man miet problem menta mai kini ki sewage ki mi ni yang breu bamla avoid hendai gitu ngi persang ban le ko soalang oi pi direct ka waste ka mi ba direct ka ayo menta ngi persang ban le gitu kalau long success ko to same similar type of project I'll propose for driver to supply scheme.